Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandya kita kat imong patulod. Ti paga managpailingar di tinagan nga Eliza, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat, barang makaitad iti basit nga adal kadag iti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eliza. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pudno timbaga ka, Liza. Hilipatin na kon. Waswasan tanti relasyon ta. Gaputadan sa baling ay ayatek. Kat iso ti kayat kong ika, Liza. Sapay la ko matamaawaten nak. Ngapapay akas tayo taramidam kanya. Adda ka di basol ko. Awan basol mo kanyak. Ngam na saysayatan ti kastoy. Ngam ti agyan ayon aluklukon ka. Pasensya kan. Ngam da ito yung timaw di pa nagkita. Kan pa nagsarita ta. Sapay la ko ma. Tadi na ko nariribukan pa eh. Saanin asika ti ay ay. Manangalilaw ka, Danilo. Nagtalagakan ka. Inayat kay tinapudno. Ngam kastoy lang ayam ti subad mo kanyag. Lagamitak. Ngam urayan niya pa iti bagbagamita. Saan nga agbali ti pangadang ko. Agwin na swastan. Gapot saan kan ay ayatan. Lipatin na kon. Kat di na kuman riribukan tayo. Husto dayta na panagsangsalit mo. Iha, saan na may karinay di alalaki itinapudno ang panagayat mo? Husto ni mamam kaanakan. Sursurwam kit din alipatan. Gaputas ti kamatla ang ti marigatan. No, di mo aramidan ti kasta. Kasladyak kabaylan nga aramidan dayta, mama. Auntie, ay takunay ni Danilo. Diyak makaklon ti kastoy ngay naramid na kanyag. Nagsayang ti panagayat ko kankwan. Nagbalinak anapudno iti relasyon mi. Ngam naglakalaang ti pananglipat na kanyag. Amo mi, anagbalin ka anapudno kan kuana, kaanakan. Manya nga roda. Naimbagpagkit di ata nakita mong tipudno aburik na. Juan, iha, lipat mo day dya at tao. Batya ka masarakam to ti lalaki amay kami, itinapudno ang panagayat mo. Unay matan, Eliza. Naglakamatan ti panakiwin naswas ni Danilo kan ka. In break na ka, gaputadan sa bali nga ay ayatan na kasta. One friend, di naman lainikan patagtidwan atawan a relasyon mi. Anya nga ron, talaga kasta. Saan mat amabalin nga ipilit mo ti bagim kan kuana, kat imbaga na lang arudan asaan na kan akayat. Husto ka, Ching. Ikarigatak ti manglipat. Ininot tumatla siguro ang mailiwliwag ko ti kasya ang nagbanagan ti ayan-ayat mi. Amok asyak tumatla ang ti kaasi. No diyak aramitan ti kasta. Kasta man ti kayat ko, Eliza. Wan, rumbang laang alipata mong dayja alalaki. An-anwam ko ma, tikas kan kuana, akabailan na kamat apasakitan. Ay bagabigat mo, Ma'am Eliza. Mabalin ka dito, makilamisaan kan ka. Katwan mabalin latan. Ala, agtugaw ka kit yan. Agya mo, nak. Kumusta ka? Nalipatam ka din ni Danilo? Saan anala kaalipatan ti tao ang nagbalinan ang napatakan niya? Inayat ko itinapudno ni Danilo, Erwin. Iso nga aging gaita. Marikrik nakpaila ang tisaom dito'y puso. Gapoy iti panang pasakit na kanya. Dumtang tumat lang ti panawan na makalipat ka, Eliza. Erwin. Ala, mangantan. Lumami isang nagiti kananta.
Nagbayag mateng ti gasolin boy amang full tank itilugan ko. Sapay nagbara ti panawan. Urayim lata ka din, friend. Anya kumapay nga eh. Apay nga mas isang ka. Adda ka dirugit iti rupak, friend. Awan, Alaysa. Di ka agungungat, ha? Ada ko madamagag. Anya dayta. Apay ko mga agungot ha. Agdataton ka di ka ni Sir Erwin. Ako, teacher tayo. Saan? Apay mo't anadamag mo dayta. Madlaw ngamin nga kursunada kan ka. Ken maysa, agbagay kayo si ka. Ay na friend, kimaro mananti kinasutil mo. Awan matdakas na no bilang, saan ka di? Ay nasardangan na kon Jane. O, anya ti maipaay ko kan ka, Erwin. Apay asim marungkar ka dito'y balay. Alaysa, sapay ko ma, ta saan ko apakabasulan. No ipudnok ken ka ti marikliknak. Ha? Pakawanan nak. No ibagak nga agayatak ken ka. Ket napudno akiti dayta. Anya? Diyak laing pagarup nga dagayam kastadik nam kanya. Napudno ti ayat nga itat daton ko ken ka. Lading itak, Erwin. Ngam awanin kanyak dayt abanag. Sapay la ko matay kanak iti daway amang ni panagnak iti dayta. Anya ka diti imbagaken ka ni Erwin, kaanakan. Agdat-daton ka di kan kaday jay abaro. Husto kayo, auntie. Ngamjak inaklon. Gaputa mabuti nga kun nga agayat. Iha, saan mo't kit ding agpapada dagiti lalaki? Iso ano makita kan mariknam lakit di anapudno kan ka. Kan no adamot riknam kan kwa na. Awan dakas na no aklunam. Husto ni mamam iha. Kan tingitingam ana imbag teriknam. Di kay agdanag, auntie. Mama, talaga nga agan an nadakon. Jakon kayat ti masakitan. No bilang taagayatak manen. Ma'am Alaysa, nasaya ata nakita ka dito'y sangot ti classroom mo. Kitkitaak ngamin dagiti estudyante. Aggaayam da pay laang. Awan pay ngamin sundo dagiti dadduma. Ngam apay ka di. Ada ka di napatag nga ibagam. Nakita ka ngamin ni Sir Erwin itay. Ket ipapaytad na ken ka daytoy a surat. Oh, adtoy, awata mon. Ay, amuklatan no anya tilinaon dito asurat. Una yun na dyan tao. Ammom friend, nasingpat ni Erwin. Iso nga amok. Napudno ti panagayat na ken ka. Ni Danilo pa'y laang tipit-pitik to'y pusok ngaging gaita. Anya? No kasta, maag ka, Alaysa. Pasensyakan mo na singa ka, Alaysa. Amuklatan no niya tigagaram, Erwin. Kadi kagdanag, binasak amin alinaon ti surat mo. Agyaman no kasta. Kaya't kong ibaga, apudno amin tinelenad iti surat ko para ken ka. Amok, mariknak kan makitkitak matkit di dayta. Iso nga ita, aklo na kon ti panagayat mo. Ha? Pudno ka di tinangag ko? Wan, kitsapay la kuma, tadinak tumat pasakitan akas iti sigod anobyo. Ikarik, di kanto saktan. Kat no manugot ka, agkasartan iti kabita na parawen. Kablaawan ka, friend. Kamaudyanan na, inaklon mo matlangan ni Erwin. Agyamanak, friend. Kitamom ka di? Nakaragrag sa kakunay. Mariknak no kasano ti kinapatag ko kankwana. Makunak anagasat ka kankwana. Gaputa talagaan na singpat. Sana kas ka ni Danilo, pinasakitan na kalaang. Please, friend. Di mo ko man ipalagip kanyak da di atao. Ni Erwin itan ti ay ayatak. Pasensyakan, friend. Nalagip ko lang amin ti inaramid na kan ka. Angam nasaya at mat.
Tatalagaan na ibawingan ka ni Erwin tinapudno a panagayat mo. Iha, madlaw naragsak ka. Saanen akas idi analidem ti rupam. Husto kayo, mama. Talaga naragsak, ha? Gapo ka di, taagayan ayat kayon ka ni Erwin. Kan, plano yo pa yan ti agkalaysa, kaanakan. Husto kayo, auntie. Nakaragragsak, ha? Gapo ta mariknak ti kinapatag ko ken ko na. Husto ka, iha. Marik nami matlaang ka ni Antim nga Emilia, ti kinapatag mo kan kuana. Kat, talaga ka di nalipatan mo ni Danilo. Wen, auntie. Ni Erwin itan ay ayatak. Kasanon, no agpakita ka ni Danilo. Anya ti aramidam. Uray pa nga tamakitak ita day ang tao. Awanan anyaman na kanyak, mama. Gaputa namin pinsanin nga inwaksik dito'y puso kan panunot ko. Rumbang laang akasta ti aramidam, iha. Lipatamon, gaputa saan nagbalin anapudnukan ka. Agpag napagnaak man pa'y laang dito'y parke. Madamdamaak pa'y nga agawin. Ay na, talaga napintas dito'y alugar. Dito'y iditi paborito mikin ni Danilo ang pagpaspasyaran. Kumusta ka na, Liza? Nasayata nakita ka ita dito'y parke. Paborito ta idi a pagpaspasyaran. Danilo, si kakadingag paiso. Wen, shock na ito'y. Mabalin ka dingag sarita ta. Agsarsarita tan. Apay, anya pa'y lati masampol mo kanya. Kaya't ko tiyakid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit ko kan ka idi. Nabayagan ang napakawan ka, Danilo. Agyaman ak no kasta, Alaysa. Amok, ay ayatan nakpailahan nga aging gaita. Anya? Nabayagan na pimusay ti asawak. Gapo iti sakit na iti puso. Nawaya akon. Mabalintan nga ituloy tinatunday nga ayan ayat ta. Pudno ang napakawan kan. Ngam awanin lugar mo dito'y puso. Gaputan ni Erwin itan ti ay ayatak. Umadanin ti kasarmi. Kasta ka di. Sige. Idaw-dawat ko tiragsakyo adwa. Nakaragragsaka ko, unay. Gaputa umadanin ti kalaysa ta, Alaysa. Kurakitino talaga adin akong maayat. Uray siya, Erwin. Nakaragragsakak matunay. Agyaman na, gaputa dimtang ka itibiyag ko. Ay ayatan ka unay, Erwin. Ay ayatan kamot, unay. Ikarik, si kalang ti babae nga ipatig ko. Si kalang ti ayatag tong palbiyag ko. Agyaman ak unay. Ikarikmat. Si kantulaang ti lalaki nga agtagi ko iti puso kan ayat ko. Idaw-dawat na at tarabayan na ta ti Diyos kan tibuklen ta a pamilya. Nagkalaysa kami nga rod kini Erwin na Mr. Lonely kat naragsakak. Gapo ta saan ka nagbidot ang nagayat kan kuana. Nagbalin ang nasayat nga asawa ken ama ni Erwin kadagiti dua nga anak mi. Ket nagtalinaed ang naragsak ti binukal mi a pamilya. Kastain ket agyamanak, tuy pagayam mo, Alaysa. Alaysa pagayam ko husto dagiti dadakkel mo. Saan nga agpapada dagiti lalaki, ket kunaek ang nasarakam ti lalaki at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alaysa. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, June Rebotazo. Kan Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.